salah gop nyan i singoh di akhirat gu tarik lidah li Allah Ta'ala, gu tarik lidah orang yang galak mupat, galak pegah keburukan gop lain. Di akhirat orang yang gu pinah lidah, di dunia gu pekerah lidah, pajan gu pekerah lidah. Wate mano ka wate mati anak gede ta dengan tang mano no kun wate mati nyan lebih-lebih orang yang paju hari yang galak mupat mati dengku gepukre lidah ya han mutimung la ilaha illallah. Maka budak ku imum kadang-kadang dia operatif la ilaha illallah tuha babah tu set lidah itu biar sulam babah. Gue tahu le dengku imum pu